6.4 tokona nende dro kibanga na wigora tikiti ya kuru are kenda mambra ya tikidire nende wekuluka irwani yo yara tierie tuko kenda kamba kwidira ya karikantere cha Mombasa tariki ni yele mweri tuetete mweri ya 5. Naomba bwande dianende ni ontubone kete kwidira bogeta na mbere kuringe diare di intere chayembe tianiana kinya isiolo na kinya kedira queen operation yo kariere kwidira geta na mbere akaribari wa gutio teveka bonete na kuna makarika ya mwenende kinya mabisa bakweya bachereria bunge ba Mount Kenya East na bonende ibendi kedeite ndedia kwidira yeka ero alama kende menye kaenderia chedire kiyawa na kinyanta irenge chekuni ya uambabo na nekumane ontubone kyonende tokuda tukurakia nintairere ko yombike kudiria wamba bondedia nintairere ko yombike kudiria wamba bondedia idiro etwa maoni yoku inyokulukira mitandao yetu yokinyaniria na tukedira tukidoma yamwe ya maoni ya korani dia kedira yetu kinyela na orobwari ya mara tukubanganite kende to chaweru daimwe Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kamite ya kigina kwa supplementary budget ondeo goti bone kete kuinama Mpidukiro chia maida gweta na mbere gutabarekia bunge bakiwe ande ethiani batere wekirwa rwano Wero TV kuatanira na kaunti Meru kenda nende kunyiria kario chiandikithia kuyukia kura na twakuretera gichunche kembere kirono romwanya urimi bore Mwaneto madhithi ya uruberu wa rene Purity Richard na ngeto Phineas. Imana nandato chaweru dha imwekambiria dha ichuchungwa. Mukarigite wa kamiti ya kigena ndeni ya mbunge ya Meru nwe Martin Makasi nedrite nindi akiuga iba kinyeri nekigina kiampongeli ni yo supplementary budget ya kaunti ya Meru nedrite nindi ya kitara kendo nyiri tedirite chitu mairambe chira chedirite ikega irawa nindi mbechi ikedire ikiuka kwa na wikwa kionto bunge kaita no kaunari rite manti ya yogoti brabudurani tu Meru akiwa nende bote kinyete araberigirite nibo bakedira bakiodurana kia Mutugi kare na utambiria chio. MC wangwene Martin Kome Makasi na nowe mukarigiti wa kamiti ya banjeti kere mbunge ya Meru na ugite ni barikiti kwa mukira supplementary banjeti kumakiridhirikari ya Meru na kiuga bakamiti gera bonendo wanyira chiterekete kigena kiao kerido iku kerira chireketie kenda bakomba kuidhira bakiagirithia mirandi ya weti na mbere nikenda twakikisha utembe cha Meru chirakinya mwisho wa mwaka ititumiri sombecha ira department ile tumbeta kwa sombecha tukajuke tuike ki department ile kumba kwa sombecha ki transport ki mantu ja masibitari kiri nyamurandi jo Meru service juendelete gwatuika kuno wakwenda kuongerwa mbecha kenda ana bara bathiria na tumbo babangora tugire tukamove mbecha imo kibo na mantu neja sport steel mantu ja Governors Cup genda tumba kudirikiria Governors Cup Mkuruki Makasi na ugite dhine mwere rumirite Meru wakagita na ndine kurema kuthurani ogoti bore akugabwa Nkuruki ya chiringi milioni magana janana akiuga mbundi ejere kune bagerete buka yende akienda boko kia maguru kenda Meru ediga kikueriga ira kigena kia mirandi ya witi na mbere kumakiridhirikari nene Ejina etu tonyete the last quarter kuna slight improvement kiri revenue collection ndani ya county ya Meru. So
ikuromba still the revenue bond ya Meru. By the close of the year, itukwenda kuona good improvement no twaga ku increase revenue yetu ndene account ya Meru. Tukira tuna thine kutha tuna on source revenue tuona mbeca cia maendeleo ingi tukatagemea mbeca chiri kuma thirikari na kwa tu kana mbeca ira tukuoja cia revenue tugite jama ingi ira revenue 389 383 392 na mushara jwa revenue it's about 370 million. So mbeca iri gutigara cia gwita ngugia ni million about 10 to 15 million. Na mbeca ini ni mona Meru ina capacity ya kuoja 3 billion. Aitu anenganire system wenjeru iba ugira twekere system wenjeru itwa appropriate money 70 million twakora system wenjeru tukoito kuona matunda ya system wenjeru baugire twamireta bakomba kuoja ni ogoti bubingo Koroki Makasi na ugite ne bakwenda kugedia kunenkera mbundi ya municipality jwa Meru nya kuthurania ogoti bwao akiuga ni barite na mbundi una baruga no buthurania kwikige na kia chiringi bilioni 1 bari abo ibakuwa no boja revenue ukinya kwe 1 billion aja ndene mutindwa. So tukuga in due course itukwaranire na the other leaders msiba tu nabo tuone to explore that possibility tubaya mwaka jo moja thirikari kuma July mwaka next June tuone mbe jingana bakeza bojenie so bethiba kumba kojania ngurugia revenue bond irereo then tuthugani mantu ja revenue bond ura tukathithia no tukwatuika municipality oja mbe nyingi ngurukia revenue bond ikioja county mzima then kuketha kuna thina tukwenda ku experiment ke report rande to Shawero rea kwari eto ni mutuge kare Lego ya kare nonto bonde to unangira kunati bunge ba Mount Kenya East nende ne bachumireti na kwata mbaru musonda iredirete wika kwa mbere ya bunge nene kenda utetheria kurona wamba panderia ndene ya county ya Meru nyonto brane nde kinyamo bunge ya South Menti Shadrack Mwiti edirete akiwata mbaru na kwa kwina bata yonto bokwedira bukithia tairwa mona nderia kwedele yekairwa rwano kendo kandana na mbabra bonekete utabare keno tira ntoba ingi kinyabaitia wa nkena maitha kuidokira kagita kwa kagita Anthony Kadenya na utwande toi bunge ba kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Embu nebe umile kugwata mbaru muswada wa kurona wamba bwanya mujandeithia na ule kuthoma gwa itare akairu mde bunge ni kulingana na mubungu wa South Menti Shadrack Mweti wamba bwanya mujandeithia kaunti ya Meru botwikite biashara nene na kwino bataru bwa thirikari gutigira ng'ombe jonde jina alama ya kumenyeka amuna gutetheria kumenya na alama girima ng'ombe ile kwiwa ikuthi. Cattle rustling is not just a mere activity, but they stand as if it is a business cartel that they market these particular animals, probably even outside the country. Because, Madam Speaker, where you get several animals in large quantities, thousands stolen, and they cannot be traced, it means that there's a market. Encourage livestock identification system in G-tagging, Madam Speaker, a tracking system, a branding, makes it very easy to identify those animals whenever they are found in the market. Mubungu wa igamba ng'ombe Patrick Munene na wake watambaru muswadojo aluga thirikari ja kaunti kethiro jijo bataru bunene kire kurona mbabanya mujandeithia gwitukira kire gwikira jingiro barabara ni ja kaunti na kenda kumenya kile gigutonya na kile kuma kaunti jao. Having county government at the center of this thing will also help us because they have checkpoints all over. You can't enter a county, you can't leave a county without it, and they make sure they have stops in all the routes that get out of every particular county. Having a buffer zone between various tribes is also very important, especially between Isiolo and Meru, where cattle rustling is rampant. And we emphasize both to the central government and the county government to overemphasize on identifying these buffer zone areas. Mugambo juki gwata kwa mbaru ni mubungu wa Yembe South John Paul Mwirigi. The animals from Meru northern grazing land, Madam Speaker, have disappeared. And whenever those animals disappear,
they go to market, they are sold, but they cannot be traced, Madam Speaker. If the movement permit will be given, whereby the animal can move maybe from 6 to 6, those animals will be traced. Mubungu wa North Mentera Daud na ole nwa kinyite muswada jo bungeni niele iditete wona wetu kwa ugatigira nyamo jonde jandithi ni kwandikithwa kenda gutetheria nyamo ino kuma county na kuthi county inge. If this bill is passed, there will be registration of all animals moving from one county to another. There will be county like what we used to. It's like a number plate for a cow or for a goat. I call upon the Ministry of Interior to actually step up and put more resources on this issue of livestock theft. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Bantoni Kathanyana, iruguna sinindi gisio kebore ni gisio kemwanya muno india mona bo ni gikyomo muno kiri urimi kumania na ugaru kuborera magita ko magita na manda ye ya kethira ye kuluka maita ya mwe arimi bakiona kintu ringi manto ya komania na monike to andetone indiga kimu tegine drite ya kidangi kaira untubona utudurana report ne dina kature kinyetu mikia ke kwidira akiwete kyaronero na barombete kwaraniria na bogaki kani kanyaka kunende. Ibwaga Phineas nontubo kanyaga kana ndukie kanyaka kuwata ugeni muraithirio wa Weru TV kiri rugono retro mwanya urimi bore igontu kwethagirwo kwena umu muno na igontu arimi bethagirwo bagikurukira thini nyingi mona kwithirwo ikuraga yes, lakini mbura etigana especially gontu tantumburi wa dini ya Kibiritia kiri pati ya mbere tukaraithiria akari thini ira bagukurukira nontubo mbura kurega kugana irio biao bikioma ndithia cio igekua na bakiromba thirikari ya county ya mona thirikari nene ko baraithiria ebenjire no damcha irabomba gutumira kagita karambura yarega kugana na kirege chunche kya biere nakyo imbaranilitie na mutaramu orimi orakwariria arimi na kubapa advice ya irio bire kubomba kwanda kingombura yarega kugana no abakona bya guketha na kirege chunche kya muthia hitukaranilite ndi na waziri orimi aga county ya Meru no enjenaro gatanguge oranwe agotwere idhimbi yongwa county ya Meru ebangerete murimi especially murimi wa ntumburi orankinya kandata mbura yarega kugana no akarega guketha. Bore ni mwishigo mbunge birabi nene kire kaunti ya Meru ni gishigo mbunge kira kiri mawirio mwanya indi amwe na bobo bore yethagirwa yena nteri muira tibu ya kire urimi ende guntukura konene bori kura kwethagirwa gukiro Meru yura indi amwe na kwethirwa mbura ni kura boka na kwanda kirio bitikora no ntumbura etigana nteri mono ta ntere cia ntumburi na guntukumwa kwa wandi arwirirwa rera ntumbura botomari mi bagatigwa bakonoreto metho yura na gutigwa bawete ruthia no ntubatikomenya bakaumira ko utegendo yake ukigwetwa ambura no tebya kurabya umya ndene bya umira biroma nande bathi kwenda thina na muno gukurukirana kinya gucokiana skuru kwena thina sana tumwankana ndi nyogataga myundene yetu utegendo tumenya kurita na bathi nande twina tugacokia skuru twina manto ya maingi ya kwendaka na mwankana ndi ora kurarira uteke tumba kuthithia kamwaka kare kaimbere ndera twarine tuonete tubya kura tubukai muno na zaidi twina miaka iri tayari tinga yikungana na chukuru ibatu bati gutegera no tayari na ndi ana betite gucoka chukuru kwa gwa nkoromba thirikari atiri bagitegera kinya mantu jana bwa chukuru na chukuru gicokwa iba bati ko konsinda ntubantumburi no ntubantumburi na area yeje ya bamuhuro antu bawe na thina tayari keda miaka yu yonde batona ngai no ntuthinera twine oguku twina thina kume mpara kuma ya ng'ombe kume roje mparerere guko tuteona twana togwike sukuru. So arimi for the last three planting season batiromba guketha Tegera moving forward antu abakambiria gucoka kuromba mitu kuromba irio ato buromba nya kukombekana nya bo tutetheri irio no ntuzaibu kona bura kuko kuromera ino bikaretwa skuru no ana bakona bya kuria twe batrategete irio mundene na ndetha yo tebyo
mea tukathithia atia na gĩa kũrigaria na atĩ yũra rĩrĩ rĩtigwataga antũ ake kinya ndĩthi tiga wa thĩna nũntũ mbura yarega kũgana rĩ ikaruta bia kũrĩa na igatigo ikĩgunkaga mũthetu na kĩrĩa gĩankanaga arĩmi mũno bakuma Ntumburi na atĩ nkinya ũkethĩrwo kũrĩ na antũ batarĩ bomba kũgũrĩra ng'ombe ciao irio amba babataima bakaya bakaiya na bagatigwa batarĩ nwambi ugategera ndĩria thai ciumĩte kũraja na inya thai te akachibu ino ndu ina chikare so tũrĩ gwatũ challenge ya kuyĩrwo ng'ombe itogwatho challenge ya kwethera into bietu bite kwethera birenyira nontu ndithia etherete kureterwo irio bibite unganirio itikura ng'ombe cietu cikwambĩrĩria kũthira impara na inya ire iterathira impara ikujugwa intoro buciathira cionthe ng'ombe cietu igũkimpara na antu bate na mbeca cia kũgũrĩra ng'ombe irio na muntu ũrĩa no akomba kũgũrĩra ewe irio etegakue kekwĩje kaiwa na igĩtũmi kĩrĩa gĩtigaga karibe na kĩeo kĩnene na bakĩromba thirikari rĩmwe baraithagĩria na mũno kĩrĩ kũretaga irio bia msanda kĩrĩ gũntũ kũra gũkũrũmĩrwo iyũra tikuraja kathita ontwere ndiuga twakirwe ni ndamu nene kathita ikenda ndoje chitukinyira na no this place is virgin potential antu aja ni nene mono apart from that inye ithima bienjwe county government MPs bonde bakorablate ora bomba uturetere ithima bibinge tona roji kuri na nde mwire aja baisigiria ngavana ura wetere bana Madam Kawira athithitie nde mwitumirite mabilioni ja mbeca na time ito ure gatethia antu bamuuro ndeji na bankando na ingi yathithwa committee ire committee tayari akukuona ni ntwithingia nde mwicio the ngavana uri ku bantu ja jonde jathithitwe ngavana kutijo tukona twitu konsinda rutere rurwa rugiri ndeji turiromba jumbe betu muno mwachimiwa ri ndikiri kethoromba tutethia nturejere nda roje na iroje twagite tukeja kuona roje twamba kwethura tuking'ania kĩrĩ gĩcunjĩ kĩa bierĩrwo tũkaranĩria na mũtaaramu wa ũrĩmi atwere ithimbi yongo arĩmi bomba kũrũtha kaingo bona gĩa kũrĩa mbura yarega kũgana na nkũrũki tũkaranĩria na bamwe ba arĩmi bara bombĩte kũrĩma na tũiye tũnini tũraba kuona Gaki Mutegi kĩrĩ rũgono rwa mwanya ũrĩmi bũrĩ. Right, anagina kuna Wero TV na Wero FM ni watanete na kaunti ya Meru ndi baliongete ntere chakirwa mujojo na kibiri chakuri kanyakari wayapoke ukiakura hakari ndi bedrete bagita na mbere kunyilo ba ukiakura onde kaita kaushan ndikia bobure akwe kudira muduru murioki na kulikidia njire mwe gutigira ati mwingi kuriko na manthira kujike kura mbere rwangirwa nkia maithurano na mianka rota inga kimya twetete na ndi Wero TV na Wero FM bagwatanite na thirikari kaunti ya Meru ibombete kinyakirwa mujujune ama kibirisha bakitambia ntumirie je kurenda kumenya kama uko kadi ama uko kadi kwena ndo bako thiuruka class beto baraba kuyakire nyomba cienu bakaya gathokoni bakenda kuhakikisha ya kwamba uri sawa kenda kagita karaga gakinya kuringa kuro keba kebegeta gata ukimenya mutongole wa kura wendete siku ndio unapenda so ndio tumekuja kuhakikisha kwamba una confirm unasema kama iko sawa mimi niko kadi wewe kadi uko kadi andikare kaunti ya Meru tongereto ni gavana Mutuma Ntoniga tuwatanilete na Wero TV na Wero FM 96.4 but now kuna kadi kuna kama uko kadi weka mkono juu na moroto nandi ni gutigira mtu onthe akwithwa gicumiria na kujukia kura na ruthio milaro kumenyekana niko kadi nikenda kagita gakuringa kura gakinya muntu onthe na kanya gakwithurira mutongerera bakwenda na onde na kandi yakwa kuringa kura na nkwera yuthi bande mtu onthe thirwa na kukurewe kenda tucagura atongeria baraba tutegera muno twana yuthi na baraba tuthithiria maendeleo na tokia maendeleo na nyuma kwa watu itoye kura tuinde tombe kuringa kura tuthure atongeria bara tukwenda bara tutikwenda turite kuma kirwa ando nkira mpombi kwera wayuthi wenzangu tuchumaje tuinde tujukie kura kenda tombi kurunga kura ara tukwenda na ntomerera tombete kwethera twene orware ne mwake anto
tubashumerie bombe kwithira bakiyukiria kandi kuringa kura na ntukawiko kayukaku eune sauti yaku ni kwamba kwithira wetumaira kuhakikisha kuona utongeria bora wewe ngo kienda ta Mukenya kire county government na kinya kire national government na kintu kebata ntuko itiere inkai mno mbere Jumaine tareki ere tafadhali shumerie ikinye kire ofisi cia IBC kana kire IBC officials barabara ya kwena arore bombe kwithira weshandikithia ta registered voter indamja jonde kuonekana kwena kugurwa kagita karia aini bamero ni amana tangazaji ba Wero TV wakijitentereji Asante sana. Tutambere kutikiria Wero TV rumuriro wa Meru na Wero FM 96.4. Muthuri Muriuki Wero TV mutiro kangangi. Right on we muthuri nonto warugono runeni no tukutha tukiona kanya kakonoka ende tuchokera tukitha tukiona ndionga ya rutoragani arantukorwe bakinyete ntere chekamba no gambi bo bakiona ni kinya kurea kwandira ni utungeria burabure okendrogeta kurenchokerete nyuma kaita yakai. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inaori tagainya ya ontuko. Gogo kurike mwiri, gogo chancha muroturone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, eriariri theru, erigu kuongera inya, na ririthondekero oaja tumero. Kuma miundene yetu minuru ya Meru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatishia nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa
sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utegucetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani mba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nontu bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untu bwantito nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwarure akwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! School's out, fun's in, adventure's on, homework done, and holiday mode is activated. Let's hop to it! This is your time. Holiday mode activated. Get and stay connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment. Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future? Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalwa
Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Melok na nana na lelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanduvanti ni ya Kenya. Igun agenge and member Kavagara Club. Right on, bwana ntubakuthirite tena mbere kwatana na batu ekiendeto chetu na kiura kietwara tukuthia tukiura kia maoni yaku yariko ukunini wamba pondethia bura bwithirite bugita na mbere antu mwanya bwithirite baitu maoni okwa kwantara iko yakuthiria wamba pondethia ni mwananchi kwibanga bubongwa ni tembe kumantere cha ugoti. Hakuna kitu tutafanya juu viongozi wako kwa ya tuta Mareto Caleb kumagidhonge kithira ikiwa ni mpaka serikali iwajibike. Areto Pastor Mwiti Gakui no Gifred Kima waziwekwe traka ikiregira twithire tukiureke maoni yaku yariko konie wamba pondethia urabwithirite bukioneka witana mbere no mnoande ni akaunti ya Meru. Atongeria baruteruragani na thirikari baithirite nindi bagibwithitie ndionga yo ya ntuku ile kaunti ya Kitui arabetite na mbere guchiukire na kumeneria thirikari ya Rais William Samoei Ruto bariwa nindi thirikari ni kuyukia matagari ya moyera kuringithia Akenya na njira yatiagirite bakyongne kanende kongela batungeria maandamano ya manene ya kuregana no tungeria butiagirite ne lekithinji na ndetoi Ni fire si fire ni noma si noma Nishio soko chiatinda ntere sheikamba kaunti ya Kitui ntuko ya Narua na Rutere Ruregani. Rigathi Gachagua agishikora ndionga ya Rais Ruto arena yonde goro ya Itale akioria ntobatumagira mitandao bakama makerasi. Sasa nimemwona Italy analia, msiangalie mambo ya mtandao, watu ya mtandao muendelee. Kasongo is feeling the heat. He is crying in Italy ati wasikize mtandao. Hii mtandao ndio dawa ya Kasongo, muendelee kuinject na kumwanika. Akimoria korombero ne Pope mbele ya gushoka Kenya. Na huyu Kasongo tunakuambia usitoke Italy tafadhali, fika kwa Pope akuombee upunguze uongo, si ndio? Si aombewe na Pope apunguze nini? Pia uingie kwa Pope akuombee, uache kutuma askari na wakora kupiga watu kanisani. Akuombee Pope, uache kusema Gen Z wapigwe risasi mguu. Si mtu aombewe? Si maombi naweza fika? Hii hata hii mtu akiombewa anaweza badilika mkiona? Kasongo anaweza badilika? Nibaugite ne bakubangania maandamano jama nene tariki 25 mweri jua 6. Na wajue the mother of all demonstrations will be on the 25th of June mwaka huu, kuadhimisha ile siku Ruto aliamrisha watoto wa Kenya wauawe, wakauawa kwa bunge. Mmoja anapigwa kutoka juu ya bunge na sniper, watoto wakauawa. Tulienda kuangalieni kwa mochari na tukaona mambo magumu sana. Siku hiyo 25th of June, mimi binafsi nimetangaza itakuwa always, tukichukua alternative government tutaiadhimisha kama public holiday kukumbuka vile vijana wa Kenya walimwaga damu. Nimeona gazeti ya Kasongo inaandika ati jana kulikuwa maandamano, Rigiji Kalonzo hawakuonekana. Sisi bado tangaza maandamano. Mlisikia tukitangaza? Sisi tunapanga maandamano. Na ile maandamano tunapanga sio ile Kasongo amezoea ati ya siku mbili watu wanarudi. Ile maneno tunataka kupanga, kwanza tunataka ihusishe kila mtu. Tutafutane na watu ya Linda Mwananchi, tutafutane na Gen Z, tutafutane na United Opposition, tutafutane na Wakenya, tupange vizuri. Number 2, hatutaki tu kuongea mambo ya mafuta. Hii maandamano kwa sababu itakuwa kali, we must put all the issues. Mambo ya mafuta, mambo ya ABC, mambo ya vitambulisho, mambo ya wizi. Jeka Bobo Botengani Gachagua ageshina monini wa Rais Kagitene Kanande.
Hapo kwangu ametuma mtu mwingine anaitwa Soprano. Mnajua Soprano? Aliambiwa ati aletee nyinyi maharagwe. Hii maharagwe ya Soprano haivi. Ukikula tumbo naanza kuguruma. Sasa nyinyi Wakamba mtakula hii maharagwe ya Soprano? Sasa pale tumemsukuma ati anakuja kushindana na mimi, lakini ni mtu bure. Akipewa microphone ati aongee na watu, watu wanaanguka na micheko. Ni fire si fire, ni noma si noma, ni Soprano si Soprano. Hiyo Soprano ni bure si bure. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Wakethenji. Ngate monini wa Rais Profesa Kithure Kindiki Kinyete County ya Baringo gutega weti na mbere bwamirandi mwanya na chokerete roteregani na kubera maandamano ya titedia na bakethira nini bagita na mbere kuritira Akenyangui. Tuko yeruare monini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na lungete ndene ya kaunti ya Baringo na arethirite akirugura kia mirandi mwanya irio ya stima na kinya barabara ndene ya gisio bunge Eldoret Ravine. Akiaria na meneretie maandamano yarayaronekete ukareka ntuku euro akioneka kumeneria buka daruteregani ni kirawite ni bokunjira ndugimithi kubwithia maandamano yao. Tumeamua hatujaamua. Munini wa Rais akiwa mantu yegie maguri ya maguta kwithira yaitetie Kenya kia ikuo ende kinyande gurunge chionde niringe kiete ithene kumania nando Iran, Israel na Amerika. Kuna vijana sijui walikuwa wametaka kutatiza usalama wetu hapa na mambo ya maandamano. Maandamano haiwezi suluhisha shida za Kenya. Na wale ambaye ni viongozi, suluhu ya shida na changamoto za Kenya sio kuchochea vijana ati waende wakatupe mawe na waende wakavunje maduka ya watu, waende wakapige wananchi wasio hatia ati wanaandamana. Mambo ambayo imetokea hivi karibuni ya kupanda kwa bei ya petroli hajasababisha, hiyo maneno haijasababishwa na maneno ya Kenya hapa. Hiyo ni maneno ya dunia, ni mambo ya vita ya Marekani na Israel ikipigana na nchi ya Iran. Paka dunia sasa yote hakuna nchi hata moja ambaye petroli haijapanda. Oriu munini wa Rais awete ateta yare kwethira ichoka na iria miario na ruteregani nonto boko inangwira barumirite kurita ya thirikari. Iko watu wengine washenzi walipewa kazi ya kusaidia rais, badala ya kufanya kazi kulingana na katiba wanaenda kushindana na rais, wanajifanya hata hao ni marais, wakafukuzwa. Saa hii wanatuongelesha na kutupigishia kelele wakiwa huko nje. Sisi hatutachukua muda wetu kujibizana na watu ambao wanakaa kama wamechanganyikiwa. Na kire kidurano kinini kira kirigeri kubuthika munini wa Rais awite tayari ringi utira uteroregani batekuwatira nompi akeana ngerekano na kira kionekanire ndeni account ya Embu. Muliona kule mbele North, si tulinyorosha ule jamaa? Nyinyi munasikia muliona ile maneno ya mbele North? Si huyo mtu alikuwa na kiburi? Hata hii ingine imetokelezea hapo Olkalau, tutawanyorosha asubuhi. Tumeamua ni tutab. Ni tutab. Right, na nikumira kero wanarune ndi Rafinias imana tukida tukiona kanyaga kunoka ndi bidrenge kurikana kia kyure kietoro boro yara tukida tukura kiantaira ya kurwa na tinene ndi ya wamba pondithia nirikuyo yongo no ndire tutumaira monia kuna tukedra tuya thoma tuchokera nyume kaita kate kura yara tukida tukele kemantu ye biashara kana madeta ya biashara ndeni ya thoko ya kathangashini muno ndi biashara bamburi yara bakudeta bakiwa ndi maguri yenyumo ye dirite akena mabunene na nyonto bo baringithia na bainokwa kinyabwa kwa chiabisi chukuru ikiruro kedro gita kurincho krete orengi.
Haya, Mumiru kunde ariori ketheka nkethi James White nkiuga wata ugeni ngakwela karibu egitarire Twin Shetu Edition. Ito ina minala Mombasa for the first time kumande guru rombo. Tukoba kutoa turiare Mombasa Showground. Dariki ijiri Jumamosi mweri wa 5. Ngakwela leo kunde ori kwa Mumiru kansho kumba kutoa kigita ticket ya gun kana kutoa tukina Shetu to mikiemboa. Ya, na ngawera kunde ariori ensho kugita ticket ya kunikenda tomba kutoa oti go imago jo. Tukoba kutoa tukiga ndo motera tuga torina na torare tukomba kutoa tukibela bakanja mibuko na wengi bakomba kutoa vestla kutoa bela Mombasa ndari kijele tukinya ni Mombasa tore ticket mapema utegada boichele robo makutoa boire ya shilingi 15 la langetine na VIP bomba kutoa bakiri ya shilingi ngirida to Rumbo komata itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya 3 na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We will root out the rogues, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kunigonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 mwanka level 6 mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies level chionthe. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cha rujo.
Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Wendia nauguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Right, tuichokera nende ni ate biashara bamburinde ni athoko ya kathengashinde ni bona ni te kurea kwaniro kone maguri yamburi kuthira yagitana mbere kwina mabakiwa abo tana mbere bateona bisi yana bogu choka chukuru ore chirigiri kururo kyumikiyete kinya biashara yango kuthokone ni dirite nende kina mori ya biashara bori tidirikare account kurumira utheru makena babu na dogonuru. Ringi biashara bakwendia mburi kathangaseni ne beumirite gutariria bura gwitia kwa ngarama ya uturo kubaringithitie anene untu uria baugite ni utumite nginya maguri ma mburi memana nontu bwa antu kwagia mbia lakini kulingana na bura mthe thoko karanga ngie mthi njuba no theri arakata kaya na tauthiti onto kwa ananji batena mbeca ujumbo thuku bana thoko ya mburi mthi timbega ekari na imo no ntumbecha mburato akora na mburi ngiri nyanya endu ngiri tano ni batariritie gukirira kuremo gucokia na masukuru kiumia tuthiite ni untu mburiria bendagia bakona mbia jia BC te kugurwa mthe thoko yetu etiena gora mthe twendia mburi na ngiri ciere abiachara mthe tiembe jira bena chiona nyuma tukachokia na cukuru ona meje wana kinyambi mburi wenu yetegemerete kurerana na kwirana cukuru kugaruka kwa rera ni kubaringithitie anene bakiuga bena yura kuona mbura etiuraga ire nkiumba kubatethereria ana gwetu nakia mirampa na kamutu andu mbura etiurite icokete mbande mona gwetu mbura icokete ithana gwabura tie ya kureta na gwetu mbura taura wana nende tukurima gwetu gutiurite mburi wenu yo twirigirite chokia ne mwana cukuru ne twirigirite kuria iromba riao kithirikari ni gutigira ni kubairira kiro jia kuthimaga mburi bakiendia bakamenyaga mburi na kiro jigana ne orire bakuromba kunenkirwa mbasari kenda baomba kuthomithia na bao ombeka thirikari ya kindike etorera mburi nomba waba ya pendekeza kuturira no na kiro onto thaino ndi ana kuringo no ringo no tukinyoti kumenya mburi ne kiro igana ngukwendio kendia yombene go Yo ndo vamo nyomba bomba kuga ndo konsindo togore inya either kilo ina chero chije ndo choberia nene betu choberie bona ka bagatu nekera na basari tuirana cukuru abiashara bangu kukithoko ino ya kathangaseni na bonekanite bakimurika thirikari akaunti ni kiria bakuga au bendagiria ngukuni wakui na kioro kia thoko na nikiomukire gochia chire chithongera kioro nikira kinya kioro agu njogiro chiruti chira miragu kongoria thirikari ya Tharaka Nithi watweka mama chama ni baba ko ya gutugithia nyamonge kanjuku watweka batichenjia umethutigita kanjuka iri ngogojia ko ngeta chire au nikwirire au nitukuria thirikari ya Tharaka Nithi tokuga nyamonge muthomi kanjuka tujubiriaga na tio karana na guru akiwa ati no thirikari atuye yo turuthia maendeleo ukiripotera Welu TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabu.